may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iti salas ti pagturugak ita arabi Sandra bakit? Ay nawa, iti anya kumaga po kat nalawam at iti kwarto duming lakay. Ije nga ron mo ti kayat ko. Di ka din kayat nakaida, ha? Sana kasta bakit? Lukas ta nga ron, anya ti makagapo. Malaki din mo to yung ti ulis ko. Makaamu ka man laangan. Di ka kadiagong ungad. Napudot ngamin unay dito silinta. Sana ka makaturog. Nagadukit di nga amom si ka dumeng. I love you bakit? Di nakarako pa nakasta. Ay nawaw, kung naklakit din no naturog kan duming lakay. Saan pa'y anal pastyar aramidak bakit? Ay nawaw, asino ti kachachat mo, Awan ka chat ko. Makadlawa ko na, Awan na ito'y bakit? Pastime ko lang. pastime. Kat no alas 12 ititeng nga trabi Kanayon ka matan na mapuyatan. Sana balay. Taag trabaho aklatamat intong bigat bakit? Di ka mabutang maapektaran ti salon at mo iti kastangar aramedam. Ada kwarta mapagpa-ospital mo, Relax ka nilang bakit? Nay, si kamot madan ti aglutluto, Sandra. Ni Dumingay. Nakaturog pa ilang ti asawak nanang. Napuyatan idirabi Napuyat, idirabi ay. Ay, huwag nanang. Jack amo na niya ti aramida na iti cellphone na. Ay, amangan mo't no addan ti sabali akapinpinuyat na. Padasan na. Winaw, ada siguro mo't ti nakaadikan nandita. Anya, kay nga tananang. Hmm. San mo't ama nagsugal ni Doming tapno panunutag asugal ti makagapo? Ay, bayam. Kasaritak tuman, anak ka. Di na matlaang ibaga nanang. Sapay addan password ti cellphone na. Marisandra, anyang aminan ti ko na masaludsudam. Ay, kwa. Kasjay kadimot ni lakay mo, Mari Alicia? Ay nawaw. Anyat kaya't maasawan, Marisandra. Kastoy nga min, Mare. Kanayon ang mapuyat ni lakay ko. Iti salas pa yan ti pagturturugan na. No daduma, jay bodega, tanapudot kano iti silidme. Kan saan lang aday tamare? Ada pa yan password ti cellphone na. Ay nawaw. Ay, amangan mo't no, dati sa bali akapinpinuyat na, Maray. Panag ko na, Mare. Saan nga ta babae ti makagapo? Ay, si kakit di mo't, Maray. Babae adagusain. Ay, narigat ti agsasaong. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti pudno ang makagapo, Maray. Sa dino man ang tinagturungan dayjay adoming nanang. Day off na itangam, jakmat makita dito'y balay. Ti kuna na mapan iti ayan, ti gayum na, anak ko. Ay nawa, babae samot tanday tananang. Ang mga no nagtulag da ngagsinarak da iji sentro. Pangbalay mo ti kawis na arimwar, anak ko. Kun nakatsinelas, may. Sa dino at tinagturungan na nanang.
Urayom latan na anak ko. Ada ka di ipaaramid mo ken ko na aya. Awan matkit di ananang. Sa anak lang anayirwa makasta nila kay ko. Ay kahit ibagam ken ko na Agsarita kayo ngamin analapat, anak ko. Ay nananang. Uray manupay asaritaan dayta. No babairo ti maysa a tao. Awan lat ammok. Si Kamal gayam dumeng. Anyat basapol mau. Anda ka din ni Ading Jenny, Tata Felipe? Ay nawaw. Anyat ti masapol mau iti anak kao. Adala ko man napatiga pagsaritaan mi, Tata. Anya na ita. Sikreto mi lang, Tata. Sana mabaling nga ibagak ka na kayo. Hindi kayo madanagan, Tata. Awan dakas nga aramidan mi kan Ading Jenny. Ay, sigurado mo lang dumeng. Oh, ada ka madgaya manong doming. Ay, tatang, pastel kam ti bisita. Agkape ka pa'y manong doming. Nagyaman na, Jenny, ading ko. Nakaumay ka matmanan manong. Una, nalpas konti impasam kanyak a Korean drama. Pasanak to manan ha, tapno adapanan buyaag. Ay, nawaw, nagpartak kan manong. Kasta talaga, makapaadik mo't gayang tagbuya. Kita, manong, abangan no masubra amatan. Saan mo ading ko? Makatrabaho aklat tamat? Alaman lagan, agpili ka iti kayat mo, tapasaan ka manong. Nagawid ka rin na dyan dumeng, Jenny. Ay, wala tatang, itay pay. Kan, apay matakas jay ti panagsasauyo ken kuana, tatang. Agpuno ka man kanyak anak ka. Ano ka di relasyon nyo iti da dyan dumeng? Ni tatang mat. Nagado alalaki dita. Dajay pala ang mata dumeng. Ay, nawaw. Kamali ti pampanunutan niyo, tatang. Awan ti relasyon mi kunaklang arudan. Dawan relasyon yaw. Apay nga raw nga umay dito balay. Ni tatang nga talaga. At, apay, Imay ni Manong Doming, takayat na apasak iti Korean drama abuy-buyaag. anya. Naadik mo iti Korean drama, tatang. Sa dino tinaggapuam si Kadumeng. Nagpaangin lang bakit? Diyak kayat tikas tangar aramidam, Awan dakas ngar aramidag. Di mo pa yan may bati day ta cellphone mo. Saan na talaga bakit? Naringatan. Ay, nawaw. Ada ka di ilimlimad mo, Awan mo't bakit? Apay nga rod adi mo may bati. Sapay adda pa'y password nan. Saan naktumot la amawatan bakit? Oy, Doming, agreeing ka. Anyat orasan. Di bakit mat? Kita man napuyat na tao. Ay, nawaw. Basol ko pa'y itano na puyat ka. Asino nga mintinang ibagang agpuyat ka, Bigbigat na napudot ti ulam bakit? Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang lakay. Alas 10 ang ti agsapang am nakailad ka pa'y laang dita. Napuyatan ak nga rod. Anya ko mati nakapuyatam. Kat saan mat a night shift ti trabahom. Sa bali man nga minan ti pampanunutam. Awanan ti ado asao. Tumakder ka dita taad da agur uray at trabahom. Sana kasumra kita bakit? Work from home ak ita. Isa di mo ko madisturban ti panaturog ka. Tapno makatrabaho ka na sayatin ton madamdama. Ay, nawaw. Nay, si kamot gayam, Marisandra. Anya ti masapol mo? Ay, humay ko lang ito'y basit anatenggan ka, Mari Alicia. Ay, nawaw! Agyaman ako unay amare. Naibus mo tinti nating aginatang ko ije palengke. Ay, uwin kayo mare. Adda ibagakin ka. Anya day tamare.
Hindi ka agungungot, Mare, Anya ti iba gamaya. Nakita ka nagturong nila kay mo, iti ayan da Tata Felipe, idi na minsan ngal daw. Anya? Wan, at dati anak ni Tata Felipe abalasang. San ka day, Mare? Adda ni Jenny, Mare. Amangan kit din no, porpormaan nila kay mo day at Jenny, Mare. Sa dino ti ayan day adoming nanang. Ay, day ti bodega, Sandra na. Ay nawaw. Anya manon ti aramiden na idyo bodega nanang. Kaya't nakano ijay, tapno saan ama disturbaw. Anya? Mangmanggag ko nga ron itay, kasla ada kasarsarita na iti cellphone na. Sala nga day ta. Wadlaw ko nakaragrag sakti asawa manakaw. Ka-video call na siguro day a Jenny nanang. Iso adi na kayat ti maturog iti silid mi. Tapno saan ko makita ti kalukwan nga aramiden na. Ginay ko nam. Tay anak ni Tata Felipe nanang. Nakita ka nun ni Mari Alicia anapanday jay adoming iti ayan da Jenny. Idi na minsan nga aldaw. Anya! Alay ko ba? Apay nga akalat siniparnak. Awanan ka iti ba indoming. At naman ang tipasol ko aya. Kita man nakaturog na tao. Anya ti aramidem iti ayan da Jenny no kasta mapan ka iti ayan da. Jenny? Ay nawaw. Tagin di amo ka pay lang amin. Awan amok di tabakit. Di kan aglibak ta nakita ti kumarek. Kwa, bakit? Di mo ibaga kurso na adam day a Jenny. Saan bakit? Relax lang. Ang no iso ti ay ayatom ita. Anya nga rod ti maramidak ay. No kayat mo akit itunod ka pa iti ayanda. Agsagana ka domeng. Ay nawaw, pangipanam ka na iti gamit ka o bakit? Sa dino kumapay ngay. Itulod ka iti ayan ti babaem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Sika lang. Ulbod! Agjinelas kakit den ta itulod ka iti ayan da Jenny. Si kakit di mo't bakit? Awan na relasyon mi kan Jenny. Oray mapan ka agsaludsud kan kuha na itamot lang. Talaga amapanak iti ayan da ita Jenny. Mapan ka lang bakit? Awan pagbot nga. Tawan dakas nga aramidon mi kan Jenny. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Sandra? Agpudno ka man kanyak, Jenny? Ha? Adda ka di relasyon yo iti asawak? Kasanumat ang ibagam ti kasta manang Sandra? Adda ti nakakita nga umay nila kay ko dito'y ayan yo adeng. Ay, uwan! Pudno nga umay ni Manong Doming dito'y balay. Ngam kamali ti pampanunutin yung ada relasyon mi manang. Kinapudno na, Korean drama ti makagapo. Anya? Umay lang ni Manong dito'y balay no agpapasa iti Korean drama manang. No kastagayam. Korean drama ti makagapo? Wen manang Sandra. Naadik ni Manong Doming iti Korean drama. Kumusta ngay, Marisandra? Nakasaritam ka din ni Jenny? Wen Mari Alicia. Okay. Anya nga iti kunana. Adda ka di relasyon da iti asawa, Mare? Awan, Mari. Ay nawaw. No awan ti relasyon da. Abay nga raw, mapan nila kay mo ijay balay da. Korean drama kano ti makagapo, Mare. Diyak mawatan ti kahit mo asawan, Mare. Iso mapan ni Doming iti ayan da Jenny. Takayat na laeng ti agpapasa iti Korean drama. Iso ti palimad nila kay kumare. Diyak napupuutan ana adik gaya man iti Korean drama, Mare. Anya?
Agpudno akong ken ka, Sandra, bakit? Saan na nakasapulan, Dumeng? Ipudno ken ka ti paliman ka. Makapakonsensya nga minan. Anya day tapalimad, Dumeng. Ti kinaadik mo ka de, ti Korean drama, ha? Ha? Amumot kaya man bakit? Pasensya ka na nung saan kong impakpakamukin ka. Mom, Dumeng. Saan mo't anadagsan nga issue day ta? Tsak lang maawatan no apay masapon nga ilimad mo. Amok kami na pagsasawanak na maamuam ti may papan iti day taabanag bakit? No imbagam kumana sapsapa, di saan ka kumana kang ngagkanyak? Para Korean drama lang. Saan nakakagura bakit? Apay kumaaguraan ka, kat k-drama laang mati makagapulakay. Saan mat gayam a babae? Ay nawaw, agyaman ako na bakit? Inton maminsan, di mon ulitan ti kastang aramid mo, ah? Di kan agilimlimad kanyak. Tapno saan akum kumpurmi ti mapampanunot ko lakay. Mamisinterpret ka talaga, no agilimad ka. Ay, nawaw! Di ka agilimad iti asawam tapno saan nga ag-overthink. Saan amaliklikan ti parikot nga maaladay ta iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.